Kardop Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponitha Kerala along Congress klembang atum kache songpon hur pachudut. Kerala State along Congress klembang phubang phi atum thorpak pen Rahul Gandhi alama puthak kache songpon. Kache songpon ahir kang tang rak ajok raikom sai khiatum sirami khangdunun edet ajok aphi kache songpon atum ahir kang tang rak ajok aphi thu raikom sai khiatum sai jok jesi lathi church piponsi penang anabang phubang phi atum ahir ing tang rak pen raikom sai khi arideng along pen arengahu soponlu. Sitami kache song kang ton tedet penajok aphi thu raikom sai khiatum penang anatum aphan nep ingnang ponsi hem kang sam thaponlu. News Desk Report Karbi Anglong News. Apar Chinthong constituency habar non puanta kaching thura tomon ke jabdam avilang. Chinthong habar along non puanta Karbi lapen khasia rong anki rong angbong kacheling mesen atowar avilang. Lason thak thaksi sarang senar arong lapen sarang phangcho arong angbong ta mesen kachehela ji atowar long lilang. Labang so pena joksi rong aradatum penang anakisung chitong nanglu. Lason si pherang kya thengnu nang kache thandun atengki nilitum ove ko anpen lonita nilitum MSC MLA MP election apora hut pulote vote pa haidun bomlu bonsita minon puanta nilitum dak Meghalaya ke dai aduya hoi alongke dodun Karbi khasiatum aphanke nangkilang nang pangkreve ason tin a developmenta nangkipi plakvi plakwong ason si nilitum sarang senar arong aphan chethek ponlong lasi chilang damlo pulotang tin nilitum ningdok memeya son sidu Chinthong pen Martin Ingleng, Karbi Anglong News. Kardom Karbi Anglong ni kilang harat on fan nilimen Martin Ingleng nili non ke do ladak gisung langsu senar arong along si non nili do la si kupia pos ni lidak kiwang make non labang su atawar nengkan ladak arong atum kihai tang atum do ulos ta kachunung ripon abatai los tamelang tum fan lang pon pedet lasi labang su non ta barla lelo lasi non ta changli chang ther kari lai le kedam ke wang cheleng lason un nang pang cheng lo lasi non labang su son si kedam kime jima la phan alang le tum pen kupipi kachunung ripon padu ima non la ke hai tang le tum lasin thong constituency MC aphan alang le tum kupisi kachunung ripon padu ima ke non nili alang litum phan arjupon po tonte nang litum labang so atwar puthak nang litum abatai ta chuning ripon lo pusi tanon piniar ni nanta kapichun ponang thek long ladet lasi nang litum pen kupisi ilitum MEC abitro phan ipu pon thuye tonte nilitum ladang sarang jusung langsu amikaratum lang liphan akehai abijit kru aphan kachining ri ya lama bang kelapu jenel tum non kidam tang ta chining ri lo aprang ta setame piniar nian ta klelang apot si chining ri thule tholo non nel tum barlai chenglo yonan kidam kiwang sungkrung lo lasi arbe janglo pulang pe gari dam jat ne itum ki theklong bang ke dang ne tum arong bang ke gari kangdoi titi apen gari ki kidam ki wang ki sungun chat kali ne tum medical tave jat tave ladak bang ke nana medical ki pon jita gari le damun pulang pe tu ke ki se ki pon ase ki lang ta digdaru ladak ke doktor tave jat tave dak pan hum panai an ki pon nangji gari motor ave pulang pe Kaziranga National Park along Pining Kecheng Si aphong kindu ejon kithia phai kelong pon. Western Range Bagori Assam Kaziranga National Park and Tiger Reserve KNPTR Authority atumpen ejon akindu kithitang arpum kelong pon. Alang litum labang swakindu kithitang arpum kelong pon ke bhomkuru arani ardikang sampor 5 lira achitim apor malomsi long ponlu. Lapen labang swakindu kithike nitrok sian bagdo pupusi pachini pon. Lasila anar ni kiding ajok kupi koson pensi kithi ponloni pangthek ponun edetlu lasila puson Kaziranga National Park along Pining Surihinira engkora ke thom aningkan ke lasi kechengsi kindu kithi aphai long pon lopusi berta pachini pon.
lunsing teron ahem langtuk harni chomangkan ni thom arni kechok kipaman pon. Therepon phaing kora trok arni Karbi Anglong Autonomous Council lunsing teron ahem langtuk harni chomangkan ni thom arani kechok piman ponlu. Labang swajai mek along thereponi phaing kora trok arni sai angdeng adap apor malompen ser athon mati jambili athon arong pen chewansi lunsing teron ahem langtuk harni chomangkan along pali dun pen alir acham pidunlu. Lapen ongdung ar musitame chetongdun labangso ser athon kiwan kahilo naimati biswanat sariali pensitami thireng wangreng ajutang mati langtuk harni chomangkan along nang palidunlu. Lapen labang swajai mek along tim Karbi Anglong mati Karbi Anglong Autonomous Council atum sitami chetongdun pen alir alon pidun. Lason si jambili athon kachetong pon trokebra trok an chetong pon si rong tong pon tet pen akhi langtuk along kante kangdu. Lapen labang swajai megalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Dorsing Ronghang, MLA Vidya Singh Engleng, EM Omor Singh Tiso, EM Ritesh Inghi, EM Madhuram Lekhe, EM Kangbura Kiling, EM Johnny Timung, EM Mongol Singh Timung, MAC Kadom Terangpi, nominated MAC Mongwe Rongpi, Ong Dung Atum Chetong Dun Si Langtuk Harne Chomangkan, Nithom Kechok Along Chetong Dun. Phuloni Ben Oruning Tigathar, Karbi Anglong News. যেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীখনত জন্ম হৈছে কাৰ্বিবিলাকৰ যিবিলাকৰ তেতিয়াৰ পৰা আমি কাৰ্বিসকলৰ পৰম্পৰাৰ পৰা আমি যিবিলাকৰ সেই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় দিছে তেওঁলোকৰ আত্মজীৱ তেওঁলোকৰ যিটো মানে বিদেহী আত্মা যাতে শান্তি হয় তাৰ কাৰণে আমি এইটো পূজা কৰে খুব শান্তি থাকে তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান মানুহে কৰে বা কিছুমান মানুহে নকৰে যিবিলাকে কৰে আমি লগ লাগি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বা কাৰ্বি জনগোষ্ঠী একক কাৰ্বিবিলাকৰ মানে এইটো ৰাজনীতিক কথা নাই সকলোকে আহি ইয়াতে পৰম্পৰাৰ পৰা যেতিয়া আমি মানি আহিছোঁ সেইটো আমি চৌকান যিটো সেই চৌকান আমি যিবিলাকৰ বিধি তেওঁলোকৰ আত্মাটো শান্ত হ'ব পাৰে স্বাস্থ্য সেৱা অভিযান পেন ফ্ৰী মেডিকেল কেম্প লাপেন আৰ্টাকি জুম পেন পিছো চেপাংৰি মাতি চাইল্ড মেৰেজ পুথাক চেৰক টকা মাইকে পাদুপন থেৰেপনি ফাইন কৰা ট্ৰক্সি আৰ্নি আপাৰ হাবজান আলং কেএছএ দিলাজি আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হেল্থ ছ'চাইটি লাপেন মাঞ্জা BPHC পেন চেপাতৰ পিপনচি আৰ্নিচি আফাৰমান ফ্ৰী মেডিকেল কেম্প লাপেন আৰ্টাকি জুম পেন পিছো চেপাংৰি আপুথাক চেৰক টকা মাই পেমান পন Labang solong penang an rong ara tatum tami kesu celang dun rintilu. Bang solong Dr. R.S. Hanse, Manja BPHC IC, Dr. B.S. Dogbi, Dr. S.K. Das, Dr. Minaksi Terangpi atum cetong dun. Adam, Fransi, media at nang itum kote, tum pangstong thek pon nang pan sudu se kadam pila. Fransi mane keceng si, nitum laso pini laso jai mek deng pon lake. Kinang sot pusin tuman thapon mane lake laso iria det kali mate Karbi Anglong buti atok anu tame laso awareness sabang kinang sot pusin tum matha pensi laso kini laso jai mek deng pon lake mane free medical camp lapen and child merit lapang isu mate akijoy pen kelang ponji mate non sarkar ben damel tum phan akijoy pen 1 kilo bolte ilum dame matha dunga mate chilang dunai phang kenang sola pa ko la soha bar bangke helloving la mate hospital bes tame di furong supi pen helloving a center pen tame dak pengke kilometer ingkoi bak something lam dolang ha asila so ajai meng tum mate kiduk det ke boy det tum sigiong mate mane ke kisung akeng pen tame kidam nangi tame penana jak do lapen tuwa tame Biceng miri pote gari motor me dam erasi aso niltum matha pansi lapu mate niltum hawar nata lason kiso
kacilang tum do kata aku kinang shot pasin tum naso akem mate tum naso ajai mek ideng pot pini nil tum malong cengsi nil tum kacap hapon nil tum karbi lo cari asong atir pi mai phu nil tum jing hon nai tum sonong pi khai lapen aku do chulang nang istong dum chulang aku ladak doktor tum do mate amek rangkot dak song deng bang tang de